Play Pibaro, Ipinang Subhai Pi, Sapiyit Kami, Bakikubo, Baman Kasi. Kasang Hill State People Democratic Party HSPDP mentang sengi kelapan sengau shu menteri rang ba kejelau Konrad K Sangma halor kejing persyak jorban ai kisan penrut ligi substation syaka company MS Broadcasting Engineering Consultants India Limited Basil Kabana Noida habai kran berkilap thai khubor presiden ke HSPDP ba KP Pangniang ulai thu ba kasang gayang hakanongrim ban persyak ekrai jung sarkar bat katanat boarding juga jela ke MECL ban ID no igisan penrit lik substation syaka company banabar jela nawar kibun ki samla ne ki company trairi trai muluk ki bla kotbor ban pentrai kumkini ki kam kani kicing IT igisan penrit lik substation syaka company Basil ke bana Noida kan penduk jami ki samla ke jela ki bla sya pentebet hai ki babun ki benta nak benta ban pentrai kum kani ka kam tam kum hakani ka jog bakrudu kam menta laong uba pangniang laong ru ba seng kan yang baik ban percaya kani bat ka dawaru no menteri rang ba ka jela ban weng no mardore karai ban ai tigisan previously substation chaka Basil ka ban Noida sina kaliang jungi ke SPP mangabi barik ila summit kini ke jingtho sha shi bisa berok kebiri bat kikam ram jongka MECL kam ka kongsan ke pengila bu ke jingtho ke halo organik ka outsourcing ya 3311 kV substation nomor kum ke parti hi hoi do minister di syangi kwa ni pen ni internally na kaliang minister jungi bat kang ni jung si minister dari nomor bakadon pada hati CUE ka media ba la IT ya kini syaka wen ki company ka ni tip kum kata BE CIL kepada yang buat Noida Uttar Pradesh company ke ba syabad ng jala jungi de gumbangi kum ka party ngi trelang hakani ka sarkar ka long halor kinorim banginang compromise de ki kam kita ngidal tingi I bagani ke jing ai ya kani ka kam on outsource kani sya company syabad kalong persya ya ke bangi ki traizela ki traishno bahkan kanu ka source of natural resources ka ba don ka state ki jogi kalong ba kare ka opportunity na ka banta ki kun samla jongka jala ka jogi ki ba ngangai ki long qualify enough ban tray ka kam kena kata daw mi I ba kila ai hangni ba minister kena ka leng jogi ngila dawa bagi ke part in sarkar ba ka de ban relook but revoke e ka order ka ban ai shaga te ka company PE singlai ka light ka board jongka power hapo bernihat industries area kala belong kum ha uyang bat wewe jaka bat kani kecing light jongka boarding ka ba kampoi sekrebri ka set ka long takis karol bat ko kani kashima de ngi I bagani hoj na kaliang CMD ngi I bola kha ban tho ya kata ka banton ka inquiry halori ka kamok independent inquiry dari nagaliang juga parti ru ngi ban su ba ya gani ka kam dei ban sim ba kan long serious hadu kata namar ba lese kan lom dei ba jata mentah hakini ki sipnai haki system asne kala pan jana du ki sansnem ki shosen chwa te halor kani ka bantaru balar ka inquiry kan le ya ka patan kam kan long ba ka dei ban sim ya kani ka jing satu ya ka lai nene kejing berangkam baklah da manure laga de napo nene na bar la bang long ki industry nene la bang long ki we ban tip napo ka MECL berkhoi te bayakane de bandon ka kejing wat tukit ka syai ba ya kejing du jong ka ban ki snem bamenta hakis snem lada bangi lengi ko apa ka party ka de bandon ka inquiry na ka banta ka ki anomalies jong ketika MECL kepada pemerintahan mentah alapan long tugas sedikit mencua kemudian tugas arjar syukur kat wei terhadu kenika arjar aku wei de khang ban laplut ya kicing khang ban laplut ya kicing bakla khang ban laplut ya kicing tahu jong kicing kenum kan ram balarasim manu badon bentah kicing ben kulmar ini kicing le kulmar ini kicing le bian
ai ba ai le ko dan kap lar de yenu ino ga de bat sin be